ndabashimiye kandi ndabasuje mudahwema kudukurikirana no kuri YouTube ya Trend Nova TV. Mujye mukore subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru uko tugenda tuyabahereza. Turatse muri amakuru y'imyidagaduro no mu Rwanda hanze yarwo, kandi ngira ngo mbabwire ko hano i Kigali ibintu bikomeje kugurana, hari imbeho iteye ubwoba. Dore ko bamwe bari nanone bagiye bari gushaka kumenya n'amakuru ari kuvuga izi saha, ariko reka maze babwire ko izi saha mu aho aba cardinal bamaze iminsi bateraniye bashaka gutora papa cyangwa urasimbura Papa Francis yamaze gutorwa, yabonetse ni umunyamerika witwa Robert Provost. Kibaza ngo se ko ejo muri twabonye Donald Trump yambaye ikanzu, yambaye nk'abapapa akayipostinga. Ese ibintu byabihuye gute? Ibyo ni ibintu nabyo tugomba kuzacukumbura tukabishaka tukamenya ibyo ari byo. Ubwo yamaze gutera umupapa, ubwo ahita yitamo izina zitwa, none ubu yitwa Papa Leo wa 14. Ayo makuru nubwo nayo nari mu iyobokamana nari mbahaye, reka tugaruke mu makuru yacu y'imyidagaduro. Amakuru y'imyidagaduro banze mbabwire icyo bita ingingo z'ingenzi element. Ere na Kevin Kade bari mu bantu bazaherekeza The Ben ubwo bazagiye gukora igitaramo mu gihugu cya Uganda muri Kampala. Urukiko rwanzuye ko umutungo wasizwe na Liam Payne uzacungwa n'uwo babyaranye. Turavuga none Dabicu yaciye amarenga mu rukundo n'umushoramari ukomeye mu gihugu cya Kenya. Jay-Z yahombejwe miliyoni 190 z'amadolari n'ikirego cyo gusambanya umwana w'imyaka 13. Tuze kuvuga kuri Rihanna ukuntu yavuze akari ku mutima we yitegura kwibaruka umwana we wa gatatu. Igice gisoza Squid Game kigiye kujya hanze, ubwo ni igice cya gatatu. Tuvuga ngo Yago Pondati ni umunyamakuru kandi akaba n'umuhanzi, yeshuye ko we n'umukunzi bibarutse imfura yabo. Twaza kuvuga na Bishop Gafaranga nawe ubwo yaje gutabwa muri yombi. Ese yaziraga iki? Timaya yasize isezerano kuri Bwiza Kiss Daniel ntiyanyurwa. Urwibutso rwo mu ku bahanzi batumiwe muri Giant of Africa izabera hano muri Kigali BK Arena. Ubwo nabyo ndaza kubabwira mbaye n'amatariki. Umunsi Musitino abona amafaranga y'ibirori arangije kaminuza akibeshyera ubukwe n'umukobwa wa Fande. Nabyo ndaza kubabwira ngo nese nukubera iki yakoze iyo areri yo kwibeshya ko agiye kurongora uwo mukobwa wa Fande. Fari Merci yasabye imbabazi ku byatangajwe na Nzovu na Yaka muri Jen's Comedy. Ubwo ni cya gihe yabatumiye mugabo yatawe muri yombi azira kuvogera urugo rwa Jennifer Aniston. Twonye tubabwire ko The Ben na Timaya na Kiss Daniel na Uncle Wolfres bagiye guhura muri Giant of Africa i Kigali. Ibyo ndaje mbibabwire mbaha n'utundi katugaruke nyuma y'aka kananga. Reka tugaruke turambura amakuru yacu aho twahera kwa Element. Ere na Kevin Kade mu bazaherekeza The Ben i Kampala. The Ben ageze kure imyiteguro y'igitaramo ateganya gukorera i Kampala ku wa 17 Gicurasi 2025, aho Kevin Kade na Element Ere bari mu bazafatanya gususurutsa abazakitabira. Ku rutonde rw'abahanzi batangaje ko bazajyana n'uyu muhanzi i Kampala harimo Kevin Kade na Element Ere bakonye indirimbo na The Ben, indirimbo bise Sikosa na Symphony Band bitezwe ko izamucurangira. Uretse abahanzi baturutse i Rwanda, iki gitaramo kizitabirwa n'abandi bahanzi barimo Irene Ntare Reigi na DJ Spin. Iki gitaramo kizayoborwa na MC Mariachi mu gihe hazaba hari n'abanyarwenya barimo Morana na Rain kumwe na DJ Hilary Okelo. The Ben agiye gukora igitaramo cyo kumvisha abakunzi be album nshya yise The Plenty Love kizabera muri Kampala Serena Hotel. Kwinjira mu gitaramo ni 150 by'amagande. Ameza
ameza azaba ateye muri VIP azabagura ibihumbi 400, naho ameza yicaremo abantu 8 azabagura miliyoni 3. The Ben agiye gutaramira Kampala mu rurerekane n'ibitaramo amaze iminsi akora mu rwego rwo kumenyekanisha album ye The Plenty Love. Ibitaramo byatangiriye i Kigali ku wa mbere Mutarama 2025 bikomereza ku migabane y'Uburayi nyuma ya Uganda bizakomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nongere nguhe andi makuru. Reka dukomeze n'inkuru yo mu Rwanda. Dabiju yaciye amarenga y'urukundo n'umushoramari ukomeye muri Kenya. Munezero Zino wamamaye nka Dabiju, uyu ni umukobwa w'umukinnyi wa filime wa sinema, yaciye amarenga n'urukundo n'umugabo w'umushoramari ukomeye muri Kenya witwa Jamal Malo Rohosafi ukunze kwiyita Jamal Rohosafi. Mu mashusho yasayije bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, Dabiju yanaherutse kwinjira mu muziki, yagaragaye ari kumwe n'uyu mugabo mu rukundo. Yabashije kumenya ko ari amashusho yafatiwe muri Ethiopia ndetse bombi bakurikiye umukino wa UEFA Champions League wahuruje Arsenal na Paris Saint-Germain. Nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Arsenal, uyu mugabo yihebeye. Mu gitondo cyo kuri 8 Gicurasi, Dabiju yasangije abamukurikiye amashusho ari mu buriri asezera uyu mugabo wari ugiye ku murimo. Ati Imana ikurinde mugabo wanjye, Imana ikurinde ndagukunda. Uyu mugabo nawe yaragije Dabiju Imana ati Imana ikurinde nanjye ndagukunda. Aya magambo y'urukundo hagati ya Dabiju n'uyu mugabo yashimangiye ko uyu mukobwa wari umaze igihe amenya ko afite agahinda gakabije yatewe n'urukundo ubu yamaze kubona umuhoza amarira. Inkuru ya Dabiju ibaye arimamu abaye umugore wa 4 wa Jamal nyuma yo gutandukana n'abandi 3 bagiye babana. Umugore wa mbere wa Jamal ni wita Bing Amira, bombi bariganye kuva mu bwana ndetse urukundo rwabo rwatangiriye ku ntebe y'ishuri. Uyu mugore babyanye abana 2 baje gutangira barebana baje gutangira kurebana ayingwe igihe amafaranga n'ubwamamare byinjiraga mu muryango wabo. Ahagana 2020 nibwo byatangiye kuvugwa ko uyu mugabo asigaye akundana n'uwitwa Ambela uri mu nkumi z'imikimero mu gihugu cya Kenya. Nyuma yo gutandukana na Ambela batanarambanye, uyu mugabo yatangiye gukundana na Michelle Wangari mu nkumi zizwi cyane muri Kenya, nawe akaba baranabyaranye umwana umwe. Dabiju ari mu rukundo n'uyu mukire waherukaga kuvugwa mu nkuru y'urukundo mu minsi yashize, we yakundanaga na Yago Pondati ndetse baza gutandukana mu buryo umukobwa yavuze ko bwamusigiye agahinda gakabije. Ndabona amafoto ya Dabiju, ni umukobwa uteye neza. Abakobwa dufite beza no mu gihugu cy'u Rwanda bafite taye ikimero gikurura abasore n'abagabo. Reka tuvuge none ku nkuru hano tunyarukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuhanzi w'icyamamare w'umukire witwa Jay-Z yahambejwe miliyoni 100 n'ikirego cyo gusambanya umwana w'imyaka 13. Umuraperi akaba umushoramari Jay-Z uri mu rubanza ashinja umunyamategeko Tony Buzz n'umugore baburanaga amushinjije kumusambanya ubwo yari afite imyaka 13 mu 2000. Yavuze ko yahombejwe n'iki kirego akayabo. Uwo mugore wahawe amazina wa Jendo mu rukiko mu kirego cyaje gukurwamo muri Gashyantare 2025 kubera kubura ibimenyetso bifatika. Yari yashinje Jay-Z na Didi afungiwe ibyaha byo gufata abagore ku ngufu kumusambanya mu birori bya MTV Video Music Awards byabaye mu 2000. Nyuma yo gukurwaho icyo kirego, Jay-Z yatanze ikirego arega Buzby icyaha cyo kumusebya no kumutera igihombo gikomeye ku bucuruzi no mu buzima bwe bwite. Mu nyandiko yatanze ku rukiko rwa Los Angeles, Jay-Z yagaragaje ko Buzby yatumye atakaza amasezerano n'amahirwe y'ubucuruzi yari afite.
Jay-Z yavuze ko ibyo Busby yakoze byari bigamije kumwangira izina bigatuma abantu bamwumva nk'ufite imyitwarire mibi bityo akabura icyizere cy'ubucuruzi yari amaze imyaka myinshi yubaka. Yavuze ko yahuye n'ingaruka zitari iz'amafaranga gusa ahubwo n'ingaruka z'umuryango we, ku bana be, ku ishusho ye nk'umuyobozi mu bigo bikomeye no ku mateka ye nk'icyitegererezo mu rubyiruko rw'abirabura. Tony Busby we yavuze ko Jay-Z nta mpamvu afite yo kumurega kuko ibyo yakoze ari ibintu byemewe n'amategeko mu kurengera umukiriya we. Avuga ko Jay-Z ari we wari kugerageza gukoresha ubufasha bwe bw'amafaranga n'itangazamakuru ngo acecekeshe ukuri. Jay-Z yavuze ko yatanze ikirego atagamije gusa amafaranga ahubwo ashaka ko ruba isomo ku banyamategeko n'abandi bantu bashobora gukoresha amategeko nk'intwaro kwangiza ubuzima bw'abantu, by'umwihariko abirabura bafite amazina akomeye. Mu 2024 nibwo umugore utaratangajwe amazina yaganye inkiko agaragaza ko yahohotewe mu 2000 nyuma y'ibirori bya MTV Video Music Award. Umugore yari yashyikirije ikirego cye ku rukiko mu kwakira umwaka avuga ko Diddy n'undi muntu w'umugabo w'icyamamare bamuhohoteye. Iki kirego kikijya hanze Jay-Z yacyamaganiye kuri avuga ko atari byo ko yiteguye kugaragaza ko ari umwere. Muri werurwe Jay-Z yatanze ikirego avuga ko uwo mugore wahawe amazina ya Jane Doe yashyikirije urukiko ikirego cye agamije kumwangiriza isura no kumwaka amafaranga. Ku bakunzi ba sinema reka dukomeze n'igice cyo gusoza Squid Game kigiye kujya hanze. Filime ya Squid Game yaciye ibintu ku isi yose igiye gusozwa n'igice cyayo cya nyuma kizajya hanze mu 2025 mu kwezi kwa Kamena. Iyi filime yo muri Korea yatangiye kujya hanze 21 igiye gusozwa n'igice cya gatatu yiteganyijwe gusohoka 27 Kamena 2025 kuri Netflix. Muri iki gice cya nyuma umukinnyi Swing Jin-hoon nimero 456 agaruka muri imikino y'amaraso atabishaka nyuma yuko umugambi we wo kwihagarika wanze. Agaragara yikanguye ari mu isanduku azengurutswe n'abarinzi bambaye udupfukamunwa bigaragara ko asubijwe mu mukino ku ngufu. Mu mashusho y'integuza y'iki gice gishya hagaragara umukinnyi utwite wahawe izina rya Jun-hee nimero 222 byumvikana ko ashobora kuzabyarira mu irushanwa ndetse akumvikanamo n'ijwi ry'umwana uri kurira. Hari kandi umukino mushya ukoreshwa n'imashini itanga imipira y'amabara atukura n'ubururu ashobora gutandukanya abakinnyi cyangwa kugena amaherezo yabo. Hari aho umubyeyi n'umuhungu we babona imipira y'amabara atandukanye bikaba bishobora gusobanura ko umwe muri bo azapfa. Muri iki gice cya nyuma abakinnyi bo mu cyashize bazagaragaramo harimo n'umuyobozi mukuru wa Frontman witwaga Frontman wagaragaye ko yari yishe nk'umukinnyi wa nimero 001. Hari kandi umupolisi Hwang Jun-ho n'umurinzi Noyuru bagaragara binjira ahantu habujijwe, bigaragaza ko urugamba rwo guhagarika iyo mikino ruzaba rukomeje. Iyi season ya gatatu izasoza inkuru ya Squid Game yanditswe na Hwang Dong-yoon. Akaba yaratangaje ko iyi ari nayo izarangiza iyi filime. Squid Game ivuga ku bantu 156 bafite amadeni menshi bashaka kwishyura bijyanwa mu gace batazi. Batangira gukina imikino itandukanye, uwatsinzwe akasiga ubuzima. Abakinnyi baba barinzwe n'abantu bambaye maske mu maso ku buryo umuntu atamenya amasura yabo. Reka nze mbabwire
Reka twongeye twigarukire mu Rwanda. Umuhanzi akaba n'umunyamakuru witwa Yago Pondate yashuye ko we n'umukunzi we bibarutse imfura. Umuhanzi Yago Pondate yagaragaje ko n'umukunzi we Teta Krista barutse kubaruka umwana w'umuhungu. Uyu muhanzi akaba n'umunyamakuru yabitangaje yifashishije urubuga rwe rwa Instagram, aho yatangaje ko itariki 5 Gicurasi 2025 ariko umukunzi we yibarutse umwana w'umuhungu. Mu butumwa yanditse yagize ati Imana yakoze ibikomeye kuri twe, wakoze cyane n'urukundo rwanjye Teta Krista, ndagukunda cyane kandi sinzigera mbyicuza. Imitima yacu iranezerewe, imiryango yacu iranezerewe, umwami yageze ku isi. Imana nziza kandi izahora ari nziza iteka ryose, amen. Muri Werurwe 2025 nibwo Nyarwaya Innocent umaze kumenyekana nka Yago Pondate yashyize hanze indirimbo ye yise Elo yatuye uyu mukunzi we bagiye kumarana imyaka 2 bakundana. Icyo gihe mu kiganiro yagiranye n'Igihe yavuze ko iby'urukundo rwabo byatangiye Teta ari umufana we, bagenda baganira biyumvanamo kugeza bageze ku ngingo yo gukundana. Ati byatangiye uri umufana wanjye bisanzwe, nyuma turahuza tugiye kumarana imyaka 2 turi mu rukundo. Avuga ko iki kintu gikomeye cyamukundiye ariko afite umutima mwiza. Aba bombi babana muri igihugu cya Uganda nyuma yuko Yago avuye mu Rwanda agatangaza ko ahunze agatsiko k'abantu bashatse kumugira nabi. Mu mwaka ushize yavuze ko yaretse intambara z'amagambo zamugonganishaga n'abagenzi be babanye mu myidagaduro yo mu Rwanda. Nubwo kwimukira muri Uganda ahamya ko cyari icyemezo gikomeye, yagahamya ko kugeza uyu munsi ameze neza nta kibazo na kimwe afite. Reka twongeye tugaruka no mu Rwanda, aho uyu mukinnyi wa filime uwo bita Bishop Gafaranga ataye muri yombi. Dore ko Bishop narenze ko ngewe ari nk'umuvugabutumwa mu Bishop, kumbi iri zina rikoresheje akina filime, akina sinema, n'umunyasinema nyarwanda, akina muri sinema nyarwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Habiyaremye Zakari wamenyekanye nka Bishop Gafaranga kurikiranyweho ibyaha by'ihotera rishingiye ku gitsina. Amakuru kirasharubekira ni amakuru yahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitseri, bavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi kuri uyu wa 7 Gicurasi 2025. Ati nibyo koko kuwa 7 Gicurasi 2025 RIB yafunze Bishop Gafaranga usanzwe yitwa Habiyaremye Zakari ukurikiranyweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata mu gihe iperereza rigikomeje. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje uwo Bishop Gafaranga yakoreye iryo hohotera. Ndagira ngo utangarize ko Bishop Gafaranga ihotera bavuga yakoze yarikoreye umugore we, ariko ntago nzi neza ko abantu benshi babizi, ariko akona makuru mba nacukumbuye mu bigugu. Ndagira ngo nyabwire abakunzi ba Trending Nova TV mumenye ngo Gafaranga Bishop uriya mugabo waherutse kuvuga ko yanakijijwe ejo bundi, ntabwo dore ko atari Bishop ahubwo yari umukinnyi wa filime, ariko aza kwita izina rya Bishop Gafaranga. Hano bari bazi ko ari umuvugabutumwa, kandi Bishop ntabwo ari umuvugabutumwa gusa. Reka nongere mbabwire MC Tino ubura amafaranga y'ibirori arangije kaminuza akabeshyera ubukwe n'umukobwa wa Fande. MC Tino umunyamakuru umuhanzi akaba umushyushyarugamba ukomeye mu Rwanda arangwa n'imyitwarire itungura benshi ndetse n'ubuzima bwe byuzuye idushya gusa. Kamwe mu dushya twaranze ubuzima bw'uyu munyamakuru nuko umunsi umwe yarangije amasomo ya kaminuza akabura amafaranga yo gukora ibirori. Yahisemo kubeshya ko ari mu myiteguro yo gukora ubukwe n'umukobwa wa Fande yateye inda kugira ngo abantu bamutwerere. Ibi MC Tino yabigarutseho mu kiganiro yagiranye natwe mu munsi ishize, aho yagize ati nabuze amafaranga yo gukora ibirori
igihe narangizaga amasomo ya kaminuza ndaza mbabeshya ngo mfite ubukwe natenda umwana wa Fanden nkababwira ko ashobora kumfunga ariko yanyijeje ko ambabarira mu gihe nakwemera gukora ubukwe n'umwana we. Muzitino wari umaze kubeshya icyo kinyoma icyo gihe yakusanyije arenga miliyoni 1,200,000 amafaranga yakuyemo yo gukora ibirori ndetse n'ayo kugura imyenda y'inkweto nshya ndetse ahitamo gutumira n'abandi bamutwereye akamisha ku bukwe yavugaga ari bwo. Muzitino kandi yakunzwe cyane kuri radiyo zirimo Flash FM, KFM, Royal FM, Country FM na Ket Radio yaherukagaho mbere yuko ajya kuri FM kongera kumwisubiza. Muzitino ni umushyushyarugamba kandi akaba ari n'umuntu uhora n'udushya yakoze udushya kera. Muzitino twongeye tugaruka no mu birori bigiye kuba ejo bundi. The Ben, Timaya, Kizz Daniel na DJ Uncle Warfrey bagiye guhurira muri Giant of Africa i Kigali. Abahanzi b'amazina akomeye ku mugabane wa Afurika barimo The Ben, Kizz Daniel, Timaya na Uncle Warfrey ndetse n'abandi barimo Kevin Kade, Ruti Joel, Bukuru na Sherry Silver batumiwe mu iserukiramuco Giant of Africa izabera i Kigali ku nshuro ya kabiri. Iserukiramuco byitweze ko zizataramamo abahanzi zizabera muri BK Arena zizatangirira i Kigali ku 27 Nyakanga mu mwaka wa 2025 sozwe ku wa 2 Kanama Mbabarire rizasozwa ku wa 2 Kanama 2025. Nubwo kabiri iserukiramuco rigiye kubera i Kigali cyane ko ryaherukaga kuhabera 2023 icyo gihe rikaba ryaretabiriwe n'abahanzi barimo Davido, Tiwa Savage, Tyra na Bruce Melody. Umuryango wa Giant of Africa usanzwe ufasha urubyiruko rwa Afrika gukuza impano mu mikino wa basketball watekerejweho na Masai Ujiri umunyanigeria uyobora Toronto Raptors yo muri NBA nyuma yo kubona ko abanyafurika badahabwa amahirwe n'amakipe akomeye kubera bitagira ibikorwa remezo bituma berekana impano zabo. Iserukiramuco riheruka kuba ryari ryahujwe na kwizihiza imyaka 20 umuryango umaze ushinzwe aho byitabiriwe n'urubyiruko rurenga 250 ko rwaturutse mu bihugu 16 byo mu mugabane wa Afurika birimo Senegal, Mali, Nigeria, Cameroon, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo, Uganda, u Rwanda, Tanzania, Kenya na Somalia. Byitweze ko muri uyu mwaka uyu hazitabira urubyiruko 200 mbabare ruzitabirwa n'urubyiruko rugizwe n'abantu 320 ruzaturuka mu bihugu 20. Charles de Silver ndi kubona ari wenyine wongeye gutumirwa muri Giant of Africa mu bo bakuranye ubwo iserukiramuco riheruka kubera mu Rwanda. Ndabona na Ruti Joel nabatekerejweho muri iki gitaramo kuko nabo ndi kubona za performinga. Kevin Kade munda amaze iminsi agarukaho cyane mu itangazamakuru nawe yatekerejwe muri Giant of Africa. Bukuru n'umwe mu bahanzikazi bari kuzamuka neza mu muziki w'u Rwanda. Bukuru nawe muramuzi n'ubwa mbere. The Ben nawe azaba yitabiriye Giant of Africa ga performinga. Kizz Daniel yongeye gutumirwa i Kigali dore ko yigeze no kuba yahaza. Uncle Warfrey ugiye kongera gutaramira i Kigali no mu DJ babwiyane bagomba gufata urugero. Timaya baheruka i Kigali 2022 nawe yatumiwe. Ndabona ari uko byifashe. Reka dusoreza tubashimira ko muba muri hafi kumenya amakuru avugwa mu myidagaduro, amakuru avugwa muri siporo, amakuru avugwa muri politiki, ubukungu, byose mugenda mumenya mwumva uko bihagaze. Njyewe na Dodos tuba duhari kubahereza ibigezweho. Icyo musabwa ni gukora subscribe mugakora share kugira ngo babone bamenye hari abantu bari hanze bakeneye kumva
amakuru ngo bamenye aho u Rwanda rugeze n'isi muri rusange. Ndabashimiye cyane, uhoraho wagumye ahaze kwifuza kwanyu, dore ko na papa yabonetse. Ubu tugiye gukomeza. Hari abantu bari bafite kubasha kumenya, banyotewe no kumenya papa uburyo yatowe, azava he, azava mu kihe gihugu, ariko ukuri kwagiye hanze. Yaturutse mu gihugu, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa Donald Trump, aho yitwa Robert Provost, akaba yitwa Papa Leo wa 14. Ayo ni amakuru atari ngombwa, ariko n'utuntu yababwiye. Mwakoze cyane, mukore subscribe, like, share na comment. Ibindi Imana ibirimo. Uwo yari Albert Dushime, umuhungu w'u Rwanda, umuhungu w'irwageho, umuhungu wanze kugarama.